UFC Grand Prix'den arılanat. 8'den bir finallık basmıştағы en akırkı betteş. Aktagon ortasına kayradan 61 kilogram salmak şimirdігінде мықты мушкерлер çıkıp geldi. Анда Aktagon'un gök burçuna çıkan mушкер. Машықтыруышысы Нұрбек Маткеримов, Санжар Құдайбердин ұлы команда Ош Эмпу. Бұға чейін СПММ'ді 7 беттеш өткөр панда 5 жолы жеңішке жетіп 2 жолы жеңілген. Тосуаңыздар Баяман Эзенбекұлы. Анын атаандаш Актагондун кызыл бурчуна чыккан мушкер Ош Карагулжа. Буга чейин ММА боюнча Азия чемпионатын утуп Азия Арстаны аталган мушкер. Тосуаңыздар Лига Зулпукар командасы машықтыруучусу Аматтур Райымқулов. Буга чейин кесипи ММА'де 2 беттеш өткөрүп анда 2 жолу жеңишке жеткен. Өмүрбек Таш Токтолиулу.
Birinci raund ayaktadı. Bitti ayaktadı. İkinci raundda 2 minut 54 sekundada texnik knockout menen jеңишке жетти. Аксы Баяван Эсенбеков!